Hagati ito, wakil election campaign yung ulit step after Arhaulay. Hagati ka po na kuha ng kuha ang pagpagawin ng Siyago. Kam niya bigin ng Songsong. Yung sa Rumstong. Wahawar dahil Khatra. Buon na bigirsan niya. Siyago sa Ram niya bigin. Bigirsan niya naru bet ng sin. Lalo naru po yung ay kajindok. Lalo rewan at prale. Ada kasi po Ram di ang ay bigin. Halo ko na kasi. But hagi gurawan na unay ya tanya kurang ya hikam yung Songsong yung isang Rumstong. Hapigi para nong Songsong yung isang Rumstong. Yun emro kurchani nga. How arda katra. Nga emro siya siya. Man rikang iperlok yung nga. Man rikang ikurgi dyan yung nga. Man rikang ikagi man yung nga. Yo ay pi, tip ay pi. Wala na emro kurchani nga re. Hanray man niya chevi sa yaw dahat trutis ang kain. Nga do emro panpawa siya siya pi. Di ba ka election? To hap emi na kadong kaliang. Hap emi na kadong rin. Halo ka nung halo ka nung rin. Ujeri ka nung ito. Nay daw. Wala na kursan ng mga kaprale nga kajing maya nga upiya nga kajing maya nga tumayapi fengo ng kapor sa kapor. Haga din ako ng election ara problema. Lakaw wa kundi ba prap na kundi persen. Lagi long yung isang Rumstong dawa daw kajak na yung pi. Ang yung lakaw prapaw na prapaw persen ilaw yung na yung HM na pi yung SM yung pi bak kawat pra na kundi persen na buwas paw persen wan na yung pi hanre ang yung HM pi tor na siya ang yung pi hanre ang ipor yung arayo PM bira yung pi hawan na yung pi priyang siyam ha nga may kway dia nga, sya dia nga, emro kwa hutrang no, emro kwa hutrang no, nere kwa sdem. Penpawi kadak, dia kata kedor kemat, komaya, dia nga. Nay day daw, hawa rajar hau ni bitar hau ni, hawa wana yung pi, yang pi yung kersan yung nga, siya yung pi, ong pi nga, rajar kapra, dia kersan ni rem. Hanray, hawar dar hawle. Uyay tayni, yang kajing kersan yang yemi. Katelo kente, kau ngayo, lagi nong kersan yang kersan ya. Hawar dar kapra, uyay tayni, yang kajing kersan yang pi, haru hawar dar hawle. Tapi kiprok, kiprakor, kiprajai, kiprakha, kipraman. Jiwat emro kersan yang kapra. Mandap siya yang pi, yang ini, hari ini kiprai, lagi por, yurem. Ong biga, arada kapra emro kurchani me, klambay di wasya ong biga, hanray, how arada arbawe, iu kurchani. Siang wo ya pi, wa da biga di kurchani yung biga, how ni arada arbawe. Hakating ito, wakating job, nyayong lutiyo. Berat kurchani gamay, berat kurchani arbawe. Nayay tayo may kursan nga. Iperlok yung kursan na katra. Kursan may araw rin. Ngayon niya. Hagin nga laksan araw rin. Hag-araw rin. Uyo hagin job. Kajing job yung man kajing job yung. Di ba? Ayaw na job eh. Di ba? Nakambay kinigiwa kursan nga man siya. Wag yun nga kursan nga. Hagipol yun siya. Perlok pumaya. Kamu ratip eh. Nga yan yan ang kapatid ko siya. Kapatid ko, Yosi Tan, nag-upon na ginagtong sa mga po magaya. Handa kapatid, kumanyatang, yung ginagtong sa mga din magaya. Wala ginagtong sa mga sorga, apo magaya. Emro ay sana ka BJP, banjob ginawa ko na yung malay. Haperti rubang mo, kinagi emre po ang magaya. Hanray ka central government, kawa sancara ka party BJP, tayo kang tingirap,
kiwa kamwate kasi kiwilan di state kiwa sanjar daga sorga daga party BJP ka party BJP everu nyao si diang kman everu nyao si diang kman ko haganong rem daga niam nagarukom daga niak daga ki kakre kaman salonsa bon yong daga party BJP man daga party ko persaya krisa tasya biji kram ko hai ko kram suayo ga daga party BJP er persaya krisa sem narusa harus namu wadap o prime minister Ram Yongi o prime minister Modi live in Italy live sa Vatican ya chemu po hadin na sangi ginuno ke agreement na kabanta gajinga to aperti ke Vatican dua ke India khud siap ha o prime minister Modi ya po uwan usapo India kenmo kate doktor rekam ini dami yaki press dami yaki media dami yaki television dami haki nugi banta wa prime minister Modi da khud siap ha ya upo uwan usapo India matto ka BJP kau persatuan Kristen ini khud upo uwan usapo kami pendiyo ka BJP aro persatuan Kristen lo nai dai daw khud kayupo uwano sa India nakabanta uyo utsek we gajing sakri lalay gajing duway dua paka ya iginong India hero kamu naglam duwe ko klama suayo na lang bagi social media lang bagi YouTube lang bagi WhatsApp lang bagi Facebook bon gajing keno bon gajing pwede BJP kiwa edit kinagawi kibanta panhakiyak po ka BJP gando yogi kam kinong songsong tam hapo at nang lomstong ini gando wadi jan wapo me kalya ini para po at ya haging stem model harus na model uwilom jingtrap wacha penmadang lor JCB daulom jingtrap cha penmadang lor daga JCB hapo wasa jahil hawa kamte gajing cha penmadang gajing cha lor tu umaran utulom jingtrap haga JCB do hai boleh BJP hapo bekalya ini ka BJP sanchar sanchar yang state yomi daga NPP led government lanakan mo bigi Islam ni Ruswa bang sanla men Rusnam po Rusnam hapo shro hitai cha put gidan kna na po naulom nagilom jingtap gidan kna na cha put nalom jingtap ya kami kalya ka BJP ko ang doon sa gajing cha pot kitu gidan kna lom jingtap to ay mo gajing le yung ka BJP how ka BJP as unsar po ang kaya para ya paji sa tinga yejing le hakite kiwa onge ki fanatics yung ka politics yung ka unya dewa papan baro ka BJP yo ibi hakan nuga ri hanu stela de hanu jatro re hanu srama thao emma kibru ko si kiwa le ikam iwa parsa ya iblang sala every political party kiwa le parsa ya iblang sala kibruhi kiwa pansi ya kitega ya iblang sala wala tro rumstong ni le trai emma kibru kiwa gajengem kuwa persa yang iblang salah. Nai dei daw. Kating no ay kapati BJP to kapati kuwa persa Kristen kapati ko persa yang ki ritpa ikhenpa kate to nagkamanta ko. Job election na gini ki political party. Ne mahalo election ini ki political party NPP UDP PDF nalajoki hagya so baki waka BJP mana sarasaka
Orang Indonesia, hak ini ke government reform, hak tinggal terik. Lada klaim ke BJP, baru ini ke parti ye ke senasaka. Hak yang gua ke BJP, hak embai ke BJP, dan hak nadali kesencar ke BJP. Hak po kami kalian ke state, ke state kokian, ki hak canya mai ke jiram nadali. Nai dah, kami senang ke selokar, kami kalian hak ini ke dem menawan, hak embai ke BJP. Kajing banyak orang yang BJP itu, ay pada sana. Tapi kita tahu senang yang bersenang longsong. Ngaterai, kandidat yang NPP lawan kanvas luri. Hak ini kisah gue. Banyak orang BJP, gua persa, kerja lagi orang kucing baik. Gua persa, gua BJP dah gua persa yang ditegi. Jadi kita berubah ni. Tangguh tengok. Bukan dia yang NPP. Dada tap BJP, tapot BJP tu. Tahu ni senang wadah. Hai wajib yang presiden yang ke India. Kat Drupadi Murmu. NPP family yang NPP berdoai. Waktu kentung family yang ke Trinidad Constituency dan top board BJP di tahun Selangor. Mentua, mana poin sebiji baik-baik, keuangan ke BJP pun hoir, hampir sahaja. Lalu tu buat kandidat yang NPP, cem sekian orang BJP mandu kepercayaan Kristan, lalu kita berukian baik. Untuk jalan wakman, ugat tuan kamu untuk tampuru, hai diporu jadi presiden yang dari India. Tangwa. Kelah diwi, le diwi. Ini bukan lagi nongena. Mountain parent, preach what you practice and practice what you preach. Le hikai ni, bal hikai you le. Hari ini perlu yang bersama losa. Kendo, uli surau kuayo hikan ni. Tor surau naga state government. Uli surau kuayo hikan ni. Tor surau naga central government sponsor. Offended. Why? Uli tor surau PMGSY. Wakut ki Pradhan Menteri Gram Sadak Yojana. Wakut kejaban yang kisah ni langba kerana for Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Kejaban yang Atal Bihari Vajpayee ni orang pun isrong diwakil. Juruna orang kaum pun yang surau kira. Orang Atal Bihari Vajpayee di pun cara baik isrong diwakil kami yang surau kira. Nai dia orang boleh kemang M ke projek kuat boleh apa India itu surau ni. Wah kini isrong kira tu dulu macam ni. Nai dia now boleh ke projek boleh ke scheme. Bukan kita ke PMGSY. Kali ke surau koyo kilom serong hanya kilom serong boleh ke por. Kor ke por yang lokal kan boleh. Ni kan serong yang pi. Dan M ko ke core network bagi ni dok isrong kiwa every serong pada M ke list apa tadi dah. Ngahar kuau exaggerate dan penai je. Ngahar tu prea kuau juriti baik. Ngahar tiba yang ke system dari ke rukam keman pekrea yang PMGSY dari gedung ini surau apa India le apa Malaysia. Nai dia kajing kam yang UMLA yang ke Trinidad Constituency wa yang ke Longstong dapat ai surau. Ham to wa ai surau. Oh itu macam to ai surau. Prime Minister Modiwan wa ai surau ini. Kapal BJP, central government, wa ai surau ini. Kau ada kelam, itu hai ko kelam aswai. Perlu, lumaya. Lawan ni, wan biang se. Sia ada yang nyobi. Bon ni nong chong serong hari ke song man kudo. Kiyong ko nak dok. Kiyong ko kian ko spike. Man na kali abi. Di mana orang om ni orang scheme buat central government. Nado ka kekat presyon PM Kisan Smart Card
gas connection, Jal Jeevan Mission ko daw yung ini, buon natin scheme, yung central government, kago mak, lampariat nagpuan yung scheme ng lagi, warap ng lagi, mestre, nagkabanta, kiwi-kiwi, kret. Tangano po yung ini? Yung scheme, buon pala, tangwa buon propuais. Siyem maganuksa kami buon ilong yung nilasong lomstong embryo ka kasyan buon ba nagipi ilong yung ka aga lomstong embryo ka kasyan doon ko makna wain na central government nali na sorkari o preo ni dilaro yung Udilaro yung piyong ni Kasnong at di ba man ka po kresit tamo yo pembiyang ni gigot isla nakabanta upun yo ka resyan yo ko resyan do tiado demo nakabanta yung pi hamtam yung ito bikon na lagi manbay na lagi katong yung pun yo ka resyan dilaro pi kresit tamo sa mga yung gigot sa po bisi sa supply department kwa hok pre uyarap ini tangwa ibor songro kapan biango jadi kam sa po office tangwa punyo ya karesan daw yir iru pando bi karesan kat kali di kam ka cikres tong dilar lo o pando di karesan to o family o bi la JP Let's house them. Okay. Nilahide. Lemati to wemele wakla po assembly. Upan tipu ko assembly na sa assembly daw sa ko ka house nai. Ongo hapo ka constituency yung ha ka strong lomstong nang bon gilong yung wadok tuan embryo ka resyon. Kesorkar apa? But mana kesorkar mana kau pos sampai nanti kena koresan keresan yo abe baru koresan do. Emre umumati house dan ganti. Jo siapa yang kelam begini orang yo keresan be. Hakmat yang banyo biparo yo keresan. Yo koresan. Nay đây nào là chỉ pháo xem đồ ca để chân thì đang quá với môi giọt của đồ ca để chân sa sân xem nào vậy ngã ra ra qua đồ ca để chân thì sa sân xem nào vậy ham tâm kau lagi ni kipor maka sorkar India uai ko makna go ya piklem su sengkar nay đây nào kami nong chong chong prok Nong tong song, yang kesong long song. Kala ni mana kon? Darsan ni kami JP yang kali ke conference. Kali job yang kami JP kali ke trillion conference. Yang kali kayong pi, yang te kabesan kayong pi, yang kali do koresan kayong pi. Ngana yang klamaga mo assembly. Naya klama bagi hok ihe yang ke supply department torno hajwai hanre wala ke state level dalai wala ke national level ngaya bagi BJP tipai bi ukomodi yo wai bi ngala ka hati hoarding dalai gitu ki sign yo ngala ngala siru mon lara jo pagawa malay pi number 1 yang kawasan yo pi ngau garanti upun yo pi o klam no do state government but then yo state government we come direct wa prime minister modi yo pun yo kawasan dia di ba kawasan to haru dal hile ementa pon ki scheme to da yo pi langba kajing jit yo pi ngakau emele Yo will go emele aplik engine double engine. The engine number 1 to Delhi
di mana ke BJP usaha dari dan alih power soal sebenarnya langsung cara ke BJP kau wika engine dari kau wiwan ke engine yang pasti kau empower juga lalu wajib dengan kau MLA yopi nak parti BJP yo kita MLA WMR lagi engine gini kandidat Ajit lagi, bukan hidup kau bikin engine dah kau fresh kamar, di mana yobi, hado kali, baru kisah ki project, dan lagi tinggal apa lagi pipa, emra, dua bekas engine lagi. Nanti tahu, hakan ni kapot, yang kerpar ini, kam yang tom snow yoga, snow maya yoga, dah dengan konsisten, yo sekali pi, nak kemerta kajing Ting harang, kayo pi bajo constituency bro. Hakar pa niya utre. Niyawa, ya thap, ya chon, ya ka muhak siar diyo pi. Hai dor yung suntulatos, but hakar utre yo ay kajingjob. Kajingjob kayo nga, pag kajingjob kayo pi. But kula hile, raman huwag malay yung pi. Usakri ho kayo pi, habaro sansna. Dagini kitin, sedaro.